Siwmai, diwrnod Nadolig hapus pawb. Felly, dwi wedi meddwl bod dwi'n dechrau wneud mwy vlogior yn y blwyddyn newydd, ond dwi eisiau wneud haul bach o fy Anrhegion Nadolig. Felly, i ddechrau, mae'n tipyn bach o tradition am fy nheulu i wneud pyjamas neu hoodie/onesie/dressing gown am noson Nadolig. So, i ddechrau, mae'n Spencer Bear hoodie o M&S. Mae'n so soft. Yeah, mae'n really, really nice. Ond dwi wedi prynu am adran plant. So mae'n actually am pobl ifanc sy'n 13-14. Ond mae'n ffitio fi a dwi'n 19 oed, so don't know what they're feeding the kids these days. Ond mae'n absolutely hyfryd, dwi'n caru e. Ok, felly dwi'n dechrau efo'r dichlad. So, mae'n hoodie hyfryd o Bench sy'n oren. Mae'n tipyn bach fel terracotta. Mae'n really, really hyfryd. Dwi'n sort of caru hwyliau sy'n ddim yn conventional. A matcho nhw efo jeans nice, neu chinos. So yeah, set o pyjamas, just basic. Dwi ddim yn siŵr lle maen nhw wedi dod o. T-shirt basic o Hollister. Ok, nesaf yw'r un o fy ffefryn. Mae'n jumper. Mae'n tipyn bach jumper Nadolig, ond I can get away wearing it later in the year. Mae'n really hyfryd. Mae'n sgïo. Mae'n o Hollister. Mae'n size medium, ond mae'n ffitio fi yn iawn, so. Achos fel arfer, dwi'n size small, but mae'n oversized fit a mae'n hyfryd. Dwi'n really gyffrous i cael hyn. Jumper glas, hoodie glas o Hollister eto. Trunks hwyl o Hollister am y haf. A nhw'n cael pattern hwyl. Ac un hoodie olaf o Hollister. Mae'n fel duotone browns. Mae'n hyfryd eto. Dwi'n really diolchgar am popeth. Ok, nesaf yr items random. So, calendar teulu. Box o Oreos. Box o siocled Aero. Beth arall. Ysbryd, just adden bach am fy ystafell gwely. Shaver newydd, achos fy shaver hen wedi torri lawr, so needed a new one for a little while. Terry's chocolate orange. Mae'n Nivea barod i fynd kit, fel just our essentials really. Shower gel, face wash, lip balm a pethau arall. Percy Pig hand soap. Oh my god, mae'n literally anhygoel. Mae'n arogl just fel Percy Pig, lotion Percy Pig. Dwi'n obsessed. Bath a shower gel o Yves Rocher. Mae'n arogl fel vanilla, ond mae'n subtle, so mae'n really hyfryd i gael subtle notes o'r vanilla. Yn enwedig fel dynion, dwi ddim yn eisiau arogl too sweet, ond mae'n a balance cywir. Tradition arall yw gael canvas o'r gwyliau. Yeah, gwyliau. O'r gwyliau teulu pob blwyddyn, so mae'n chlawr ohonyn nhw ar fy wal di. Socks
cute iawn. Fy chwaer wedi prynu fi golc bach sy'n edrych fel like, Cymraeg, so mae hi'n really cute. Dwi'n caru pethau sy'n like, Cymraeg ond like, wahanol, like quirky. Oh. Stay up, gal. Got it. Lego set bach o Groot. So just tym bach o hwyl yn bod yn onest, like, mae'n really cute. And then mae'n 3 pethau arall. So, dwi'n obsessed efo jelly cats. So, dwi wedi gofyn am un, ac yr un yn surprise. So, yn gyntaf, ni'n neud yr surprise. Mae'n jelly cat baguette. Maen nhw'n literally adorable. Like, dwi eisiau, like, just bwyta. Mae'n cute. Put him by there. Nawr, un dwi wedi gofyn am, yn dod yn y bag hwn. Mae'n really cute. Mae'n tipyn bach Nadolig, ond gonna keep him out all year, because you can get away with it. Mae'n chlyw o goch, really hyfryd. Mae'n fel like cranberries. Mae'n edrych mor cute. Ac mae breichiau, legs dwi'n meddwl. Neu, breichiau yn arms, dwi ddim yn siŵr, legs. Yn edrych fel candy canes, efo'r stripes. Ond dwi'n literally obsessed efo jelly cats, if you didn't already know. I'm going to try and balance him. Please work. Ac yn olaf, os ti'n mynd I M&S, you might have seen, Percy Pig enfawr. Mae'n literally yr un size a fi. Like, mae'n huge. So, dwi'n really hapus efo hyn I just gael cwtch. Yeah, so felly mae'n popeth. Dwi'n really ddiolchgar am popeth dwi wedi cael blwyddyn yma. Yeah, dwi just eisiau dweud Nadolig llawn I chi gyd a blwyddyn newydd dda and keep your eyes out am tym bach mwy o vlogio. Hwyl!